Nadam se da sam dobro naštimala se. Ok, gdje ste ljudi? Šta ima? Kako ste? Ja evo s posla završila danas. Malo sam kraće danas radila. U stvari, malo sam kasnila na posao jer sam danas išla da potpišem novi ugovor. Naravno, eto, pri završetku moje škole mi se mijenja ugovor i morala sam da idem u našu tu glavnu direkciju i da potpišem novi ugovor. Stari ugovor mi je bio taj na 2 godine koliko mi je trajala škola i to su neki određeni uslovi jer naravno kao školarac imate drugačije uslove nego kao normalni radnik. Slično je, ali imaju neke mali razlike. Jutro sam išla tamo da potpišem i eto, dobila sam ugovor za stalno. Mislim, ja sam tu već znala, tome sam se nadala, ali eto, sad je potvrđeno 100%. Dobila sam ugovor za stalno. I tu smo pričali koliko imam dana godišnjeg odmora, kolika će mi biti plata, da li ću raditi puno radno vrijeme ili skraćeno, na tih 70-80%. Postoje neke različite mogućnosti, ali eto, ja sam se prihvatila za početak puno radno vrijeme. Pa ću probati. Mislim, lakše mi je smanjiti sate nego poslije dobiti kad već bude sve možda sva mjesta popunjena ili tako. Uglavnom, eto, ugovor je potpisan i baš danas, kako mi kaže ova gospođa što radi kod nas tu u direkciji, sad možete mirne duše da idete na godišnji odmor i tako. Kod nas su pripreme krenule naveliko već odavno, obavili smo nekih par kupovina, ne stignem baš sve snimat, ali eto, koliko stignem toliko snimim. Uglavnom, mi krećemo, ako Bog da, iduće sedmice već, ali ćemo ići odvojeno na odmor i malo će biti drugačije nego što je bilo do sad. Ali eto, o tome vam neću nešto puno pričat. Vidjet ćete, snimat ćemo vlogove najvjerovatnije. Sad ja idem kući i pokazat ću vam šta smo to u stvari kupovali ovih prethodnih dana i otprilike tako nešto. I idem da pijem kafu. Imam hurmašice. Jučer sam ih napravila i temam će mi dobro doći sad uz kafu. Prvo što sam htjela da kažem, ništa od onog dana gdje sam započela video, znači ovo do sad je bilo snimano jedan dan i gdje sam vas pozdravila i započela video i došla kući i pojela hurmašicu, popila kafu i zaspala. Taj dan sam toliko bila umorna i zaspala sam i onda poslije toga kad sam ustala morala sam ručak spremati, poleti tamo, poleti ovamo i ništa nisam stigla da vam pokažem. Međutim, drugi dan i ponovo da vas pozdravim, dobrodošli u novi dan, novi video. Pokazat ću vam neke sitnice koje smo išli kupovali, a ovi stvari, malo nekih više stvari što smo kupili, što sam vam htjela pokazati u prethodnom videu, što sam htjela da se nadovežem, nisam stigla. To ću možda u nekom narednom periodu ili možda ćete poslije vidjeti negdje na godišnjim neke stvarčice na nama koje smo kupovali, ali eto, Bože moj, ne stignem sve da snimim, ne stignem sve da objavim i ujedno ću ovom prilikom i da kažem, nekad ovako negdje načujem malo, kažem, neki snimaju svoj privatan život i snimaju sve iznose u javnost, to ljudi moji, ja mislim da ovo nije ni
ni 2% koliko uspijemo snimiti. Znači 15-20 minuta u nekih 5-6 dana da čovjek ovako uspije da snimi. Barem je to tako kod nas i na našem kanalu, jer mi od ovog ne živimo i ovo nije naš glavni posao. Mi ovo imamo posao, ovo radimo, u obavezama smo, tako da ovo nekako dođe više kao hobi i da bi ostala uspomena iza nas. A to što se dodatno nešto zaradi, to je eto onako malo kao šlag na tortu. Uglavnom ja sam kupila, u stvari kupili smo zajedno, išli smo ja i Nihad zajedno. I ja sam kupila, ima dušek, ne može da mi ne opadne odmah. Ovdje smo kupili dušek za Mura. Svake godine nekako kupimo dušek i ostavimo ga negdje na moru, jer pretežno ili se probuši ili dotraje, ispuši. Šta ja znam, pretežno mi budemo 8 do 10 dana na moru, tako da to u suštini nekako i dotraje u tom periodu po onim kamenčićima i od sunca i sve. Ali smo uvijek uzimali do sad neki malo jeftiniji i bio je nešto kao tipa najlonski, kako se kaže, gumeni, šta ja znam, i brzo se probuši. Sad smo uzeli neki malo kvalitetniji, koštao je negdje oko 15-16 eura, tako da je ovo malo kvalitetniji, bolji. Nadam se da će nas sad ovaj put malo bolje poslužiti. Ajan je također kupio ove naočale. Prošle godine nije kupovao, bile su mu jedne naočale možda 2-3 godine i tako da su baš dotrajale, pa smo sad uzeli ove jedne nove da može ronit. Pošto evo u ovom usputnom videu ću vam reći i da idemo u Hrvatsku na more, tako da smo isto potrudili se da kupimo ove, ne znam točno kako se zovu, neke kao natikačice, papice, dole za kamijenje su nevjerovatno dobre. Ove su u Decathlonu, ja mislim isto oko negdje 12 eura, dok su na primjer mi smo uzmali prošle godine, ja mislim dole negdje na plaži, ali dole su bile negdje oko 15 eura. Ali eto, ove je Ajan uzeo, pošto su njegove prošle godine male. Ovo je isto Ajan uzeo jedan šort za kupanje. Ovaj put je izabrao ovu boju. To je sve kupljeno u Decathlon radnji, u sportskoj radnji ovdje u Dortmundu. Dok uzeli smo samo kome šta treba, eto njemu je najviše ovo trebalo, ko kad on raste, dijete se razvija i non stop odjeća okraća i mora se nova kupovat. Tako da ovi ostali imaju sve. Ja uzela kostim sebi. Ovdje su isto neki za higijenu, znači to je kupljeno u DM-u sad ovu za higijenu. Kao pjena za brijanje, ovdje je aparat za brijanje, to je Denisu. Isto deo. Ovdje su isto ovi neki bicevi. Ovdje su olovka za obrve i jedan karmin, ruž, ne znam kako on to zove. Kupila sam sebi farbu za kosu, planiram se farbat isto prije odmora. I mi smo se počastili, ja i Nihad, sa parfemima. Nekako su nam sve parfemi bili pri kraju i ja sam izabrala Lancome, a Nihad Hugo. Ovaj Lancome je 100 ml bio danas na akciji, tako da sam prošla nekih 20-30 eura jeftinije nego inače što mu je cijena. I Nihad je uzeo ovaj Hugo sebi. To bi bilo to od današnjih ovih nekih sitnih stvarčica. A znači što se tiče danas što smo kupili, šta je tu je, kupili smo neke namirnice još i došli smo kući da se odmorimo, da ručamo i nakon toga idemo na sladoled. Vruće je, ne znam,
ima možda nekih 34-35 stepeni, baš je toplo, pa ćemo čekati malo da prihladni i tako. Uglavnom, vidimo se možda poslije. Što misliš, da li je slatko? Ne znam. Kupili smo ljudi lubenicu, onu običnu zelenu lubenicu i ovu honey melone. I u zadnje vrijeme nam se sviđa ovo. I onu lubenicu naravno volimo svi, ali je danas ona lubenica bila katastrofa. Promašaj. Da vidimo kakva je ova, hoćemo da probamo ovu. Valja je on slatka? Ko med. Hajde. Ako vjeriš. Eto, nakon ovog dana, dugog da kažem, u šetnji smo bili, u kupovini, nakon toga smo eto u šetnji i onda na sladoled išli, vratili se kući, malo smo odmarali i evo sada se osvježimo i tu će biti tu. Kod nas je prelijepo vrijeme. Pa se vidimo se u nekom od sljedećih videa. Ko se nije pretplatio, pretplatite se, zapratite nas i vidimo se. Ćao!